बर Trinity omono alada kaita nuki kaito kaite ke saka Jesu Kristo ke saka obo Trinity tin kuna omono oti buklaimano bor eksi John chapter 10 verse 30 kaito rai bo somansi omono tini Jesu Kristo re purpose tini omono nora accept klaidi Holy Spirit na accept klaidi ube omono love tini omono tini Jesu Kristo bo kaitor bo love punya sekarang sitana hamza geraka John chapter 4 verse 19 kaitor sekarang suna hamza gerau sengya bos sekarang hamza gerau bo punya sekarang suna hamza geraka apni bagai Allah bagai bo pini sajla no keep khai ke sengsara o sajla tam khai ke bagai sajla bo tesa kaitor no pini sak uling joto ya perka John chapter 5 verse 39 ani bai ang sapan khlaya menikah chứ mày không xe bala tha nó mày không nên hả ini dah kau sate sila tolong kan ai bị con xe mình xe hay nó cũng dùng bớt xe Kau tu cari cara tanya di mana? Tumpang mah tong cara yang. Saya cari rumah kuning apa sih? Kan bisa tu. Mana dah? Mana? Naik kan Baik, mana bisa? Tini mana baik mata. Cuma nih potong apa? Saya karena tak kade. Kok salah aku? Sak deh, sak. Yang sak deh. Emak lu tambah sakit lah, tambah. Hai, kau orang aja deh. Apa? Minta aja. Kita harus. Tadi saya kemudian. Eh, Harus lu berada. bye. Koma, ayo kita apa kan? Ayo kabel bobo. Next, ayo. Ready? Wax cũng đây, wax cũng đây. Wax cũng đây. Ready? Kamu pun deh. Bagus sih pun merah. Lebih baik belum dibuskan ini. Bapak
susu. Kamu kayak kamu. Padi berubah bang. Ya anak cek. Siapa kaji? Lembus kanan penuhi. Waksi Ada penuhi. Siapa dia waksi mah? Kata tanya. Kalian kami pergi. Pasal hadiah kok. Pi hadiah kok. Ih semua nih bin mah pi hadiah kok. Nah, atau